Yes, nongeye kubahereza ikaze mwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro gatanu kuri gatanu. Ntabwo dutinda nama update ari guturuka ku rugamba ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 yongeye gutana mu mitwe bikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu duce dutandukanye two muri ino Kivu y'Amajyepfo. Magingo yangaya utu duce twabereyemo imirwano magingo yangaya yaberaga hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu, ndetse aha ni muri teritwari ya Kabare. Iki kibuga cy'indege cya Kavumu ni nacyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bukavu. Magingo yangaya rero abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bari kuhagaba ibitero kugira ngo barebe ko bakirukana M23 kuri iki kibuga cy'indege. Na makuru kandi y'imirwano ari guturuka mu bice bitandukanye mu gace ka Katana, ni mu ntera y'ibirometero bibarirwa mu 10 uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu, hakaba mu birometero 24 kugira ngo ugere mu mujyi wa Bukavu. Aho hose hari kumvikana imirwano iremereye cyane, ndakubwira n'imirwano ikomeje gufata indi ntera ahitwa Imulenge, aha ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone muri make urugamba rwose muri Kivu y'Amajyepfo mbazaniye uko rwifashe magingo yangaya. Si ibyo gusa biri kuvugwa, ndaza kukubwira ko nyuma y'uko Joseph Kabila Kabange yohereje intumwa kwa Donald Trump zo gusobanura impamvu Tshisekedi ngo akwiye kuva ku butegetsi, ndetse akaba Tshisekedi ngo yanahabwa ibihano bikakaye, Kabila hari byinshi yongeye gutangaza, ndetse na Tshisekedi hari intumwa yamaze gutegura zigiye guhinyuza ibyo Kabila yashinjije Tshisekedi hariya kwa Donald Trump. Ese Donald Trump arabyitwara mate? Ibi byose ndabigufitiye. Ndaza kandi kubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ibisabwa kugira ngo amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azasinywa mu kwezi gutaha azagende neza. Harimo no kuba Kinshasa yareka guha ubufasha FDLR. Iyi ni ingingo tugenda tugarukaho kenshi, ariko hari ni byinshi byagiye bigarukwaho. Kinshasa hari na byinshi isaba u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaza kandi kukubwira ko inkuru imaze iminsi ivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'akababaro, magingo yangaya imirambo igera kuri 80 y'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye abantu hari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Equateur. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine hano ubu bwato bwakoze impanuka, kugeza ubu imirambo 80 y'abapfiriye mu mpanuka y'ubu bwato nibo bamaze kumenyekana. Rero ni impanuka yabereye mu kiyaga cya Ntomba muri teritwari ya Bikoro, ahangaha ni mu ntara ya Equateur. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse nkubwire n'icyo abakuriye societe civile muri bice bagiye batangaza. Nkubwire rero n'iki izi mpanuka z'ubwato zikomeje kurangwa muri iki kiyaga icyo biba bisaba kugira ngo bibe byakudugwaho. Reka none mbabwire amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi hakurya y'ishyamba rya Kibira. Mw'abantu mwe, yitwa Apotre Isidori Mbayahaga. Uyu nguyu asigaye ari ku ibere rya leta y'u Burundi. Yasabye abaturage b'iki gihugu rero guteranya amafaranga bakagurira igisirikare cy'u Burundi FDNB indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi -57. Iyi ntwaro cyangwa iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi magingo yangaya kuri ubu ngubu Burundi bugiye igura amafaranga menshi cyane, kuko iyi ntwaro ni usibye igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Algeria, nta bindi bihugu ngo bitunze iyi ntwaro kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ati ni Uburusiya bwonyine. Magingo yangaya rero iyi ntwaro igura hagati ya miliyoni 80 ndetse na miliyoni 110 z'amadolari ya Amerika. Ese Uburundi burayakura he ko buri gutaka ubukene? Ndetse magingo yangaya uyu Mbayahaga akaba akomeje kugaragaza ko ashaka gushyigikira Evariste Ndayishimiye. Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndanakubwira ko kandi ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC ubwo byari binyisobye, magingo yangaya bari kugerageza ibitero kandi mu mujyi wa Bukavu, nyuma yo kubigerageza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Nama update angezeho, reka mbite nanabaha ikaze mpere kuri ino update ingezeho aka kanya. Breaking news, ikaze. Ingabo za leta ya Kongo FARDC magingo yangaya bakomeje gusatira umujyi wa Bukavu bahagaba ibitero mu buryo bukomeye cyane. Ni ibitero byagabwe mu duce tugera kuri 2 dutandukanye. Magingo yangaya amakuru aravuga ko ibitero byatangiye mu rukerera rw'iki gitondo. Ni ibitero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi
FDNB ndetse n'abazalendo bagabye ahitwa Kamole n'ahitwa Kagabi. Utu duce rero twagabyemo ibi bitero, amakuru agaragaza ko duherereye hafi y'agace ka Katana. Aka gace ka Katana kari mu birometero 10 byonyine uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Aka gace ka Katana kandi kamaze iminsi kaberamo imirwano ikomeye cyane hagati y'impande zombi, kari mu birometero nyine 10 uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bukavu. Mu cyumweru gishize hagiye hagaragara ibitero bikaze cyane, ariko umutwe wa M23 uza kwisubiza kano gace nyuma y'uko wari ukambuwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Aka gace ka Katana ni agace k'ingenzi kuko gahuza ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo nibwo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta, ndavuga FARDC, bongeye kugerageza ibitero biremereye cyane mu nkengero z'aka gace ndetse no ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Amakuru akomeza avuga ko iyi mirwano yabereye aha Kamole na Kagabi yamaze umwanya munini, aho humvikanaga guturika kw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje, maze bituma abaturage bava mu byabo bahungira mu bice bitekanye. Icyakora amakuru atugeraho nuko kuva mu gitondo cyo kuri tariki ya 15 Kamena 2025 amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko utu duce twose twongeye kugarukamo umutekano, ndetse magingo ya intare za Sarambwe zahise zihamanura force cyangwa abasirikare benshi kugira ngo barinde umutekano wa bino bice. Aha rero muri Katana ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ibi bice byose biherereye muri teritwari ya Kabare ndetse n'iya Karehe, zisanzwe rero zihana imbibi na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bice byose rero byakunze kuberamo imirwano idasanzwe kuva umutwe wa M23 ufatanyije na Twirwaneho babohoza ibi bice ku itariki ya 16 Gashyantare 2025. Ni imirwano ikomeje gutera ubwoba abaturage koko, hari kumvikana intwaro ziremereye cyane. Amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi FDNB ngo zarahiriye kwigarurira iki kibuga cy'indege cya Kavumu mu buryo bukomeye cyane. Uku rero kugaba ibitero hano Katana biri mu mugambi ngo kwigarurira iki kibuga cy'indege kugira ngo byibuze bizere ko bashobora kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Nubwo intare za Sarambwe mbona nazo zari amavubi magingo aya ngaya, amakuru aravuga ko iyi mirwano yabereye aha Kamole yivuganyemo abasirikare benshi ba FARDC magingo aya ngaya ndetse n'ingabo z'u Burundi, nubwo hataramenyekana umubare. Biracyagoranye rero kuko urugamba na n'ubu ruracyarimo. Hagati aho rero nubwo umutekano wongeye kumvikana muri aha Kamole, ariko amakuru aravuga ko FDNB ishaka kongera kugaba ibitero simusiga ku kibuga cy'indege cya Kavumu baturutse muri parike y'igihugu ya Kahuzi Biega, n'ubundi aha ni muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Nuko urugamba rumeze magingo y'angaya rero. Uviraho nta kintu kiriyo kuko ni operations zikomeye cyane M23 ikomeje kuhakorera nyuma y'uko itangaje ko ishaka gufata ino teritwari. Ntabwo turumva ibitero bindi hano mu mujyi wa Uvira. Nayo makuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Yitwa Joseph Kabila Kabange, nyuma y'uko yohereje intumwa kwa Donald Trump gusobanura impamvu Tshisekedi ngakwiye kuva ku butegetsi. Uyu Kabila yohereje intumwa yitwa Kikaya bin Karubi. Uyu nguyu asanzwe ari umuntu wa hafi akanaba n'umujyanama we. Amaze iminsi rero ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yageze muri ibi bice cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye mu mujyi wa Goma, aho yari ari kumwe na Joseph Kabila Kabange. Magingo y'angaya i Washington DC hamaze iminsi kandi hanabera ibiganiro bihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro rero Kabila aherutse kugirana n'abaturage magingo y'angaya mbona byaratunguranye cyane, kuko uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari byinshi yongeye gutangaza. Uruzinduko rero rw'izi ntumwa za Kabila hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbona barahuriranyeyo na Moise Katumbi Chape utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Nawe aheruka kugirira rero uruzinduko muri iki gihugu mu rwego rwo kugira ngo bongere ngo kubaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intumwa za Kabila yego baruhuriyeyo n'ubundi na Moise Katumbi.
nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Magingo anga y'ubundi uko amakuru ahari avuga nuko i Washington DC hamaze iminsi habera ibiganiro bihuza u Rwanda na Kongo, urabyibuka. Mbere yuko rero ibihugu byombi bisinya aya masezerano y'amahoro mu kwezi gutaha, Kabila ahisemo kohereza zino ntumwa. Duhita twinjira mu bijyanye n'amasezerano ya Washington, cyangwa tubanze turebera hamwe uruzinduko rwa Bintou Keita. Mu by'ukuri n'impamba M23 mupfunyiki. Yego. Keita Bintou, uyu ni intumwa, buse tumuvuge gute, gusa n'umuntu ukomeye wa MONUSCO. Yego, reka tubivuge gutyo, sibwo byumvikana se? Bantu bacu, uwitwa Bintou Keita si umuntu wubashywe ku isi, ariko amagambo avuga kuri M23 ubundi ni umuyobozi wa MONUSCO yiyubashye. Yego, urumva uyu Bintou Keita yagiye ashoberana, yagiye asohora atangaza amaraporo, urumva avuga ubusa kuva kera hashize igihe kubangamira umutekano w'abaturage mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Kuva ku wa gatanu rero Bintou Keita yari i Goma mu rugendo rw'iminsi 3, n'uruzinduko rw'iminsi 3, yakiriwe n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo barimo Colonel Nanga, coordinateur wa AFC M23, ndetse na Bertrand Bisimwa, ni president M23. AFC taraza yari president, ubu ngubu ni umuyobozi wungirije wa AFC 23. Nabonye na John Imani Nzenze yari ahari. Imani Nzenze John kuri butase. Agomba kuba habaye kabisa cyane. Hari n'ingabo za MONUSCO zari zicungiye umutekano mwenyewe Bintou Keita cyane. Uyu munyamari kabisa utajyaga imbizi na M23. Noneho twabonye ubutumwa MONUSCO yatangaje kuri uruzinduko rwa Bintou Keita, tuti reka dutegereze turebe. Gusa n'urugendo rwabaye mu mahoro, nta hungabana ry'umutekano we ryigeze gira gute ribaho. Bimwe mu bigaragaza cyangwa se mu bi standardizinga M23 ku ruhando mpuzamahanga. Mu byagiye bigarukaho rero ni ibyibanzweho nyine, urumva. Yego, uwitwa Bintou Keita yongeye kugaragaza ko ngo ari ibiganiro byabaye mu mwuka mwiza, ariko se gusa hakaba hari n'abandi bavuga bati hari aho byageze biba bibise ku ngingo zimwe na zimwe, ntabwo bagiye bazemeranyaho. Yego, na M23. gusa icyo nabonye kimwe mu byo wenda twakomozaho muri inkuru, reka tubabwire ibikorwa njye nakwita 7, ibyo nakwita ibikorwa 7 byerekana ubushake bwo gushyira, ubwo dushyize mu Kinyarwanda ubwo nibwo twabyita gahunda 7 se, ibikorwa 7. Reka tuvuge ibikorwa 7 ngo bya AFC M23, urumva, bigaragaza ubushake cyangwa se byerekana ubushake bwo gushyigikira inzira ya politiki mu rwego rwo gukemura ibibazo no kugarura ituze mu gihugu. Ibyo bikorwa rero ni bikurikira: kubahiriza agahenge kashyizweho nayo ubwayo nka M23 nyine, urumva, ku mirongo yose y'intambara y'urugamba. Icyo ni icya mbere. Kugabanya no kwimura ingabo zayo mu mujyi wa Walikale kugira ngo habeho amahirwe ku mutekano n'amahoro, ku mahoro. Yego, ingingo ya 2. Ingingo ya 3, kwitabira ibikorwa bitandukanye by'amahoro byabereye i Doha muri Qatar. Yego, ingingo ya 4. Gusinya itangazo ry'ubufatanye n'ubwumvikane na leta ya Kinshasa rigaragaza ubushake bwo gukorana mu buryo bwiza. Ingingo ya 4. Ya 5, gutegura no gucungira umutekano wo kwimurira ku butaka abasirikare n'abapolisi ba FARDC na PNC, iyi ni Police Nationale ya Congo, ngo bagera ku 1400, ngo hamwe n'imiryango yabo baturutse i Goma bajya i Kinshasa banyuze mu turere twa Nyiragongo, Ruchuru na Lubero. Urabitwara abasirikare bari barafatiwe ku rugamba, barabaye imfungwa hano i Goma, bagiye bacyurwa basatswe n'aba MONUSCO bano babanyabirigwe, banyuzwa muri izi teritwari bacyurwa i Kinshasa. Urabizi MONUSCO yabizemo uruhare, ariko na CICR cyangwa se Croix Rouge niyo yaba deplash. Yego, noneho gusinya amasezerano yo gusubiza mu bihugu byabo ingabo za Samidi yarase hamwe n'ibikoresho byazo bavuye i Goma. Ni ibikorwa 7 bigaragaza ko M23 yashakaga
amahoro. Yashakaga nyine kugaragaza ko byerekana ubushake bwayo bwo gushyigikira inzira ya politiki mu rwego rwo gukemura n'ubundi bibazo no kugarura ituze mu gihugu. Yes, hanyuma ku icyurwa rya SADC turabyinjiremo, bamwe banageze i Pretoria. Yego, ubwo ariko se kumbwira niba batageze mbere ya bya bikoresho. Hanyuma no gusubiza mu gihugu cyabo mu buryo bwizewe kandi ku bushake abantu barenga 1871 bari bafitanye isano n'umutwe wa FDLR binyuze mu biro bya UN cyangwa se United Nations bishinzwe impunzi HCR, baturutse i Goma bajya mu Rwanda. Aba FDLR n'imiryango yabo bari kugenda bashyikirizwa u Rwanda. Ibi nabyo ni bimwe mu byo M23 yagiye igira mu ruhare kandi byerekana ubushake bwayo mu gushakira iki kibazo umuti binyuze mu nzira nziza. Byumvikane ko izi ni ingingo 7 nkeka ko AFC M23 yerekanye MONUSCO nayo igomba kuba yakwitaho ikareba komparizo y'umutekano mu bice bya hano Goma, uko wari wifashe M23 itarahagera, ubwo hagenzwaga na MONUSCO ndetse n'ingabo za leta. Birumvikana na bari abacancuro n'izi za SADC n'aba barundi n'abaki. Yego, ni ibintu bigaragara ko Bintou Keita kihagera ndahamya ko atigeze yumva ngo muri quartier Ndosho, Keshero, Mugunga hehe muri commune Karisimbi wenda ngo yumve ko hari abaturage bishwe n'abakaranti voleri byagiye bikorwa cyangwa ari umutekano muke, hari amazu yasahuwe. Nkeka ko byatigeze byumva iminsi atahamaze. Ariko magingo anga Bintou Keita uru ruzinduko rwe hano mu mujyi wa Goma, yego, rugiye gukanga benshi. Rugiye kubonera M23 mu yindi ndorerwamo, cyane cyane ku ruhando mpuzamahanga. Yego, M23 uko bayifataga ntekereza ko bigiye guhita bihinduka kutyo, kuko hari ibihugu bimwe na bimwe ndetse n'abantu ku giti cyabo bafataga uyu mutwe nk'aho nyine ari umutwe utazi ibintu bya politike. Dore kamwe mu tuntu kimwe mu bintu biza gutuma Bintou Keita niyo yakwisubiraho akagira ibyo atangaza, ariko hari biza kumunyomoza wenda akajya mu murongo wo gukomeza guharabika M23. Akigera i Goma yatangaje ko ngo yaravuze ati njyewe ati nageze i Goma ndi mu mwuka mwiza wo kumva no kuganira. Urumva ati n'uruzinduko rw'iminsi 3 rubaye mu gihe gikomeye, mu bihe by'ubushyamirane bukomeje, ngo kandi habura iminsi mike ngo ntange raporo yanjye mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Karaba vuba cyane aka kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Ubwo birumvikana ko yanditse hari ibyo aza kugera gute azamurika. Ubwo dutegereje muri ako kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi uyu muyobozi wa MONUSCO Bintou Keita azavuga iki, intumwa ya MONUSCO. Urumva? Noneho ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Urabizi ko muri Werurwe hari haje Bruno Remaki umwungirije. Noneho urumva iki ngiki yavuze, yahakuye raporo. Yego, raporo arayifite ndetse azajya no kuvuga muri ako kanama igihe kazaba kateranye. Ni vuba cyane. Magingo anga rero n'ubundi Bintou Keita icyo we navuga wenda akuye hano mu mujyi wa Goma, yego, ishusho akuye nuko umutekano wifashe neza. Ibintu n'uburyohe ndetse bimwe mu byo M23 yanamugaragarije harimo no kuba yaramugaragarije uburyo ibintu biri gukorwamo ndetse no gutaha kw'izi ngabo za SADC. Bamugaragariza rero buri kimwe kugira ngo byibuze natanga raporo azatange raporo yuzuye. Yego, kuko M23 yirinze guheza kuko ishaka ntabwo yari bumwereke buri kimwe, ntabwo byari kuvamo. Ahubwo M23 yabaye open, yerekana ko ishaka amahoro, ndetse ishaka no kwereka isi ibyayo kuko biri mu mucyo. Okay, noneho rero reka turebere hamwe muri izi ngingo 7 yatangaje n'icyurwa ry'ingabo za SADC. Mu by'ukuri hamaze muri Afurika y'Epfo hamaze gusesekara abasirikare 249 ba SANDF. Muri 700 batashye kandi hari abakiri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Yitwa Minisitiri w'ingabo muri Afurika y'Epfo Andriy Motskega yakiriye abasirikare 249 b'icyo gihugu bari mu butumwa bw'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego, ubu butumwa rero bwari bwahawe izina rya Sami DRC, bari baragiyemo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwari bugamije gufasha ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23 wigaruriye ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Yego. Ntabwo rero byatanze umusaruro kuko Perezida Tshisekedi yari abyiteze ko bagomba kwambura byanga bikunze M23 ibice byose irimo. Yego. Nk'uko rero umutwe wa M23 wabigenjeje, navuga ko twese turabizi, wakubise inshuro ino SADC bafatanyije n'aba FRDC n'aba FDLR n'abacanshuro ndetse n'ingabo z'u Burundi n'iyi SADC babambura uyu mujyi wa Goma. Ingabo za SADC zagiye zigaragara kenshi ko ziri gutsindwa ku rugamba. Yego. Ndetse birangira na M23 n'ubundi bagize imbohe, rero niko gutangira gucyura ibikoresho ndetse no gutangira gutaha. Rero icyiciro cya mbere cyatashye ku munsi ni ku wa gatanu. Yego, ku wa gatanu bw'icyiciro cya mbere cyatashye. 13. Yego, 12. Rero ku mugoroba wo ku ya 13 nibwo abasirikare bagera kuri 249 bo muri Afurika y'Epfo bakiriwe na minisitiri w'ingabo muri cya gihugu hariya i Pretoria. Mu by'ukuri byari ibyishimo kuri abo basirikare ubwo bari bageze ku butaka bwabo, batari imirambo kabisa, ko bazi bagenzi babo batashye imbere, icyo bahuye nacyo byari inkomere ndetse n'imirambo. Rero birumvikana ko bari bazi neza ko bahunze cyangwa se bakize amagara yabo arokotse. Abantu batumva gutya, aba 249 ni Abafurika y'Epfo. Yego. Urabizi haciwe 700. Hari n'abandi 232 ba Malawi. Yego. Hari n'abandi 200 na donc ni muri aho, ariko gusa aba b'Afurika y'Epfo ni 249. Bataza kumva ko aba 700 batashye ari Abafurika y'Epfo muri rusange. Rero ibi n'ubundi byaharuriye cyangwa ubutumwa bwagiye butangazwa na Afurika y'Epfo, bavuga ko ngo binyuze rero muri minisitiri wakiriye aba basirikare, yavuze ko rero ngashimira ubutumwa bavuyemo mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo bahakuye ikimwaro cyo mu rwego rwo hejuru. Bahakuye icyitwa ikimwaro cyo ku rwego rwo hejuru, kandi koko nibyo. Ubwo rero ni ku icyurwa ry'ingabo za SADC, bamwe batangiye kugera mu bihugu byabo. Ubwo ni no muri Malawi bose barekeka ko n'ababo Malawi nabo bagezeyo. Yego. Tanzania bo bariyo. Yego. Noneho reka dukomoze noneho ku kijyanye n'amasezerano. Yego. Ubwo ikigo cy'imirwano turakinjiramo nyuma. U Rwanda na Kongo biri mbiri kabisa, mbiri. Noneho i Washington ho hitegerezwa ni ibirori cyangwa se umuhango. Umugeni azacyurwa cyangwa ubwo umugeni nari amasinya, birashoberana. Gusa tubanze turebere hamwe. Kongo yongeye kugerageza cyangwa se kwipima. Yego. Yongeye noneho, gusa mu bigaragara u Rwanda hari ukuntu rufashwe ku ruhando mpuzamahanga. Seyase birasa nkaho Kongo yari yarabiteguye mbere. Ahangaha muri Rekasa ho rwose Kongo byayishobeye. Yego, u Rwanda rero ku wa gatanu tariki ya 13 Kamena nibwo rwashyikirijwe inshingano zo kuyobora uyu muryango ushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ritemewe ry'intwaro nto muri Afurika, Rekasa. Ni inshingano u Rwanda rwafatiye mu nama ya 11 y'abaminisitiri b'ibihugu bigize uyu muryango yabereye i Nairobi muri Kenya. Kabisa kwa William Ruto. Yego, ni intumwa zakiriwe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cya Kenya, Dr. Vincent w'imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inshingano zakiriwe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, ariko ubwo waje kubakira w'umunyakenya ninde? Nawuzemo nabo umutaramu yamuduhaye, ariko gusa ni inshingano. Bamwita Kipchumba Murkomen. Yego, inshingano zahawe minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr. Vincent Biruta, washyikirijwe ibendera ry'uriya muryango ndetse n'ibindi bikoresho byawo yabishyikirijwe na mugenzi we wa Kenya nyine, Kipchumba Murkomen. Yego, u Rwanda rwafashe inshingano zo kuyobora Rekasa, ni RECSA cyangwa se RECSA. Urumva? Ubwo ni spelling. Noneho
mu bigaragara ni inshingano u Rwanda rwari rukwiye kuba rwahabwa, kuko n'ibindi bihugu uretse Kongo byifuzaga ko u Rwanda nyine ruhabwa izi nshingano, kubera ko u Rwanda rwafashe izi nshingano zo kuyobora uyu muryango ruzizimbuyeho Kenya, rugomba kuzungirizwaho na Tanzania. Yego. Rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahise asohora itangazo. Aricyo yabivuzeho. Ubwo ni mu izina ry'u Rwanda. Yatangaje ko rero mbere y'uko u Rwanda ruhabwa izi nshingano zo kuyobora uyu muryango, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaragerageje kwitambika none ko u Rwanda rushobora kutazihabwa nyine, cyangwa ushaka ko u Rwanda rutazihabwa gusa bibi byose. Yanditse agira ati ni ngombwa kumenya ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwinuba igerageza no kurwanya ko u Rwanda ruyobora Rekasa. Ku bw'amahirwe imiryango yose muri Afurika ntishobora guterwa ubwoba cyangwa kugirwa igikoresho n'ubutegetsi bwihebye bwa Kinshasa. Ubutegetsi bw'ibyihebe ni ukuvuga ngo ni nko kuvuga ngo ntabwo Rekasa yakabaye, ntabwo yaba nka CEEAC cyangwa se CEEAC cyangwa se CECAS. Yego. Magingo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urabyuka ko yagerageje no kwitambika u Rwanda ngo rutayobora uyu muryango wa CEEAC. Nyuma y'uko rero mu cyumweru gishize n'ubundi babikoze ariko bikanga neza, u Rwanda rwese runabyikuramo, ruravuga ati ibi ntabwo tubirimo, birimo akajagari, birimo ibintu bitari byiza. Yego. Nta butabera burimo. Ni igikorwa cyababaje u Rwanda. Bwanasanze Forona ahita rwitahira rwose, icyo navuga rufata ibyemezo bikomeye, icyemezo cyo kuva muri uriya muryango. Urabizi ubwo u Rwanda gufata ibyemezo byo kwikuramo ni ikintu rumenyereye. Urabizi Ububiligi bwari bwagiye mu murongo wa Kongo. N'ubu nuko bimeze. None buri guca uruhinga nyuma bukinginga Museveni ngo nyaboneka waduhuje na bariya ba watwunze, nyaboneka mwatubabariye. Noneho buruhimisha ngo bwa bufaranga bwahaga igihugu cy'u Rwanda ngo bahimisha u Rwanda guhita bayahereza igihugu cy'u Burundi. Niho bacurikiye rwose. Ejo bundi Maxime Prévost akora ingendo mu karere, muri Kongo, muri Uganda no mu Burundi yagezeyo cyane. Ariko muri Uganda nta kindi cyari kimujyanyeyo, uretse ko wenda n'ibihugu byombi byasinyanye amasezerano. Buri Bubiligi hari uburyo buzajya buhugura ngo abasirikare b'Abanya-Uganda, ariko icy'ingenzi ntabwo ari amasezerano, ahubwo byari ubusabe kuri Museveni, waduhuje na Perezida Kagame, waduhuje n'u Rwanda twongera tukabana. Niki cyatuma tugarura umubano mwiza hagati yacu n'igihugu cy'u Rwanda. Kandi wibuka ko bafata iriya myanzuro yo gushinja u Rwanda, ariko Museveni wabuze igisubizo yabahaye. Yego. Ati bizigwaho. Birumvikana ko abatumwa harabazi. Ndetse Ububiligi nabwo burabizi ko bwarengereye, kubera ko nibwo bwagarutse nyuma buravuga batari ko ubundi ubwo na EU muri rusange, European Union, nyuma yuko yafatiye n'ibihano bamwe mu bayobozi ba gisirikare b'u Rwanda ndetse na M23. Bavuga ati ariko Kongo namwe mufite ikibazo, mukeneye kuvugurura imiyoborere yanyu, mubanze mushyire ibintu ku murongo, politiki irimo akajagari, birajagara. Yego. Ubwo rero u Rwanda kuba rwaragize gutya rugahita rwikura muri CEEAC. Yego. Byaje bikurikira hari hashize amezi atari menshi, na 2 na 3 rusezeye Ububiligi roti turangize munsi. Nahaga muri Rekasa rero iyo Kongo yitambika bigakunda, nabwo rwaye guhita rugira gute ruvamo withdraw cyane. Mu bigaragara rero ibihugu byinshi bizi neza agaciro k'u Rwanda, uri kumva, mu gihe bihuriye narwo mu muryango runaka cyane. Yego. Ntabwo hari ko kuruhara, kuko babonye neza nk'iyi Rekasa izi ibyo CEEAC yahombye ubwo u Rwanda rwagiraga gute rwasezeraga. Yego, ngo utaribwa ntarinda cyane. Yego. Hanyuma rero Bwana Nsanzimfura Jarimura, yego, amasezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amasezerano abantu benshi bifuza ko yasinywa, abandi ku rundi ruhande abanzi b'amahoro bati ni bizambe. Harimo na Tshisekedi nyirizina nyine bavuga ati bipfa. Yego, ariko none se si we wikururiye, donc barashaka intambara irangira paka ikomeza mpaka avuye paka asoje manda ye. Urumva, ejo twabwiye uburyo, urumva, Amerika ngo yifuza yuko
ejo leta zunze ubumwe za Amerika twabwiye uburyo zatangaje ko ngo zifuza ko u Rwanda na Congo byagirana amasezerano y'amahoro vuba cyane rwose muri Kamena cyangwa se byatinda ntibirenze byubuze Nyakanga uyu mwaka wa 2025. Byatangajwe n'umudiplomate ushinzwe umubano wa Amerika na Afrika ari ambasaderi Troy Fitrell ubwo yari mu nama yo kubyaza umusaruro umutungo kamere wo muri Congo. Ambasaderi Fitrell yasobanuye mu cyumweru gitaha ko amatsinda ya technique azafasha impande zombi zirebwa n'ibi biganiro kugera mu kindi cyiciro kiganisha ku masezerano y'amahoro kandi ko rwose na Katari ngo izaba ihari. Ubwo noneho intambwe zose zatewe intambwe zose zitezwe zishingira ku mahame u Rwanda na Congo ndetse na Amerika byemeranyijeho muri Mata uyu mwaka ngo azafashe ibihugu kugirana ubufatanye buzatuma haboneka amahoro arambye. Agira ati rwose twakoze aya mahame, ati ubu twajyaga impaka kugushyira aya mahame mu ngiro, ati turacyategereje amasezerano y'amahoro muri Kamena cyangwa se Nyakanga. Ubwo rero mu diplomate yaravuze ko nta gikwiye gukereza amasezerano y'amahoro, agira ati icyo Amerika yashyize ku meza ni ingengabihe ikarishye y'ukuri, ati nta gikwiye rero kubitinza niba tugiye kubikora, ati tubikora ubu, ati ntabwo dukwiye rwose gutegereza ameza yacu ngo tuyicareho dutegereza amezi 6 kugira ngo habe indi nama. Ati rero ubwo tugomba kubikora vuba. Rero nyuma y'aho u Rwanda na Congo byemereje ku mahame ngenerwaho, Perezida Donald Trump wa Amerika yagaragaje ko afite icyizere ko ibi bihugu bizagera ku mahoro, ku masezerano y'amahoro, kandi Congo n'ibihugu bituranye bizabyungukiramo. Troy uyu yanashimangiye ko u Rwanda na Congo ari byo byasabye Amerika kubihuza kuko byari byizeye ko izabafasha gukemura amakimbirane bifitanye vuba, bityo ko rwose nayo iharanira ko iyi ntego yagerwaho bidatinze. None rero Minisitiri Nduhungirehe nabonye avuga ko yavuze ibisabwa kugira ngo n'ubundi aya masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo asinywe. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Gusa biragoye. Yego yavuze ko rero birimo amananiza cyane rwose. Ati u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yego, ati tugiye gusinya amasezerano azashyira iherezo ku bibazo byose bimaze igihe hagati y'impande zombi, azashyirwaho umukono igihe ibiganiro bizaba byatanze umusaruro ufitiye inyungu buri wese. Hashize iminsi hari ibiganiro byitezwemo uruhare biri kugirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari. Byavugaga ko rero mu kwezi kwa Kamena hagati aribwo aya masezerano agomba gushyirwaho umukono, bigakorwa imbere ya Donald Trump ari muri White House. Yego. Nduhungirehe ubwo yasubizaga ubutumwa bwavugaga ko nyine aya masezerano hagati y'impande zombi azasinywa muri iki cyumweru, yavuze ko nta tariki irashyirwaho kuko ibiganiro bihuza impande zombi aribwo bigitangira. Ati nta masezerano rero azasinywa muri iki cyumweru, ati mukuramerwe mwisaho kuko tariki ya 15 Kamena 2025 nibwo i Washington DC hagati muri Kamena yari intego nyine yari yiyemejwe mbere y'igihe nyine aya masezerano ashyirwaho umukono muri White House, aribwo nyine byabaye na ngombwa ko bigendana n'imiterere y'ibi biganiro. Rero yakomeje agira ati nyuma y'ibiganiro bitandukanye kuri email hagati y'Amerika na Congo n'abayobozi b'u Rwanda, ati ni ibiganiro rero by'imbona nkubone hagati y'itsinda ry'impuguke, ubu nibwo bigitangira. Intego rero ngo nuko habaho kuganira ku buryo butomoye bushingiye kandi kuri kongera amasezerano nyine ko yasinywa, ndetse n'amasezerano agomba kumvikanwaho nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabitangaje. Rero nyine bikemezwa, ibihugu byose bikabona gushyiraho umukono kuri aya masezerano. Yego. Rero kugeza ubu ngubu urugendo ruganisha kuri aya masezerano rukubiyemo ibintu byinshi bigomba no kubanza gukorwa mbere y'uko aya masezerano ashyirwaho umukono. Muri ibyo harimo ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo igomba kubanza gukemura ibibazo by'umutekano bibangamiye u Rwanda, by'umwihariko ikibazo cya FDLR. Iyi FDLR igishinze imizi hano mu burasirazuba bwa Congo, iyahawe ubundi buhungiro mu Burundi. Ati u Rwanda ntiruzigera rushyira ikaramu ku masezerano cyane. Uyu rero niyo mbogamizi. Amerika yanasabye u Rwanda guhagarika ubufasha ruha M23 ndetse no gukura ingabo ku butaka bwa Congo. Yarazifotoye se? Ku kijyanye na FDLR ikavuga iki? Ku kijyanye na FDLR rivuga ko Congo ikwiye kureka gutera imikoranire ndetse no gutera inkungu uyu mutwe. Ariko kwikubitira ibanza kuvuga u Rwanda cyane.
ako ni akabazo urukumva question mark. Yego. Ku rundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabwa kandi gukora amavugurura y'imbere mu gihugu agena uburyo rero umutungo ngo uzajya usaranganwa kugera ku turere twose. Yego. Ibi kandi bizajyana no gukora amavugurura mu miyoborere ajyanye no kwegereza ubuyobozi abaturage. Kuyashyiraho umukono rero nibirangira, Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu. Kuva Trump rero yajya ku butegetsi, ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi nibyo yashyize imbere kurusha ibindi. Amerika ivuga ko aya masezerano azasinywa n'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Kongo. Ni ukuvuga ko nyine aya masezerano azagirira akamaro Kongo ahanini. Ndetse Amerika nayo ikungukira mu bijyanye n'umutungo kamere wa Kongo. Harimo n'umushinga wo kubaka kiriya ni ikiraro. Yego, urugomero rwa Rusizi ya gatatu. Rero magingo yanga Amerika ivuga ko ngo u Rwanda rufite narwo umutungo kamere mwinshi burya, rukanagira n'akarusho ubushobozi bw'ubucuruzi no gutunganya amabuye y'agaciro. Rukaba kandi runafite n'ubushobozi mu bucukuzi no gutunganya amabuye y'agaciro. Rukaba rufite n'uburyo mu by'ukuri nk'uko babivugaga, uburyo buhamye bwo kuyageza ku isoko mpuzamahanga. Byagiye bigaragara ko nubwo u Rwanda rutarusha Kongo amabuye y'agaciro, ariko rwo ayarwo rugerageza no kuyashyira ku rwego agurika kandi akagurwa neza afite agaciro. Magingo ya Kongo nta ruganda ifite rutunganya aya mabuye. Rero urumva ni kimwe mu bikomeje kugenda. Hanavuzwe ko habayeho gusinya amasezerano, byaba ngombwa ko u Rwanda rwajya ari rwo rugira gute, rutunganya aya mabuye y'agaciro, yego, akagirira ibihugu byombi akamaro. Masad Boulos ni intumwa yihariye ya Trump mu bya Afurika, ati rwose u Rwanda narwo rufite umutungo kamere n'ubushobozi hamwe n'amahirwe yihariye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hamwe no mu bijyanye n'ubucukuzi. Ati rero bitari ibyo gusa, ahubwo ati no mu bijyanye no kuyatunganya no kuyacuruza. Uri kumva? Ubwo rero amasezerano y'ubucuruzi agena ko sosiyete zo muri Amerika zizashora imari muri Kongo ndetse n'izindi zo mu bihugu by'inshuti za Amerika nazo ziri gushishikarizwa kubikora. Ubwo rero Amerika ivuga ko hari sosiyete ziri mu biganiro byo kuba zashora nibura miliyari ndetse na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika muri Kongo. Ubwo rero uruhande rwa Amerika muri aya masezerano y'ubucuruzi hagati yayo n'u Rwanda ndetse na Kongo ngo ruzajya rurebererwa ngo n'ikigo mpuzamahanga cya Amerika gishinzwe iterambere n'imikoranire mu rwego rw'imari, ni DFC. Yego. Urumva ko ibintu bitoroshye rero. Hanyuma reka turebera hamwe, ubwo se turavuga ko ari bwo bwa mbere Ubuhinde buvuga aho buhagaze ku bibazo by'u Rwanda na Kongo. Ntabwo ari ubwa mbere, birasa nk'aho ari ubwa kabiri cyangwa inshuro izirenze ebyiri, kuko Ubuhinde ni kimwe mu bihugu nabo bikurikirana politike ya Nyafurika bijyanye nabo n'ubucuruzi bahakorera. Ubuhinde rero bwavuze aho buhagaze ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Amajyepfo yitwa ngo ni Shri Mayank Singh. Uyu yavuze ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko igihugu cye gishyigikiye ko ibibazo byakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro hagati y'impande zombi. Yego, yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri ya 13 Kamena cyabereye ku biro by'iyo minisiteri. Aya makimbirane rero hagati y'ibihugu byombi yatewe n'uko Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 uyirwanya no kuvogera ubutaka bwayo, mu gihe u Rwanda rubihakana, ahubwo rukagaragaza ko Kongo ariyo yifatanyije n'umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, umutwe wa FDL mu migambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. So uyu Mayank Singh avuga ko ubusanzwe aho Ubuhinde buhagaze iyo bigeze ku makimbirane hagati y'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi ari hamwe, ko budaca urubanza ku birebana n'ishingiro ry'icyateye ayo makimbirane. Ati sindi bujye kuvuga ku by'ishingiro ryayo kuko ntari bwumve impande zombi ngo hanyuma nshe urubanza ngo numve ibimenyetso mbisesengure. Ati byo sindi bubikore. Ati kubera iki? Kuko impande zose atari abana, ati ni abantu bakuru. Ati rero ati rumva,
ati ni abantu bakuru, ati ni ibihugu bifite ubudahangarwa mu kwifatira ibyemezo hashingiye ku mateka ndetse n'uburyo bumva ayo makimbirane. Yongeyeho ati twebwe uko twumva bikwiye kugenda mbere na mbere, intambwe ya mbere ni uko hakwiye kubaho ihagarikwa ry'imirwano ubundi mukicara ku meza y'ibiganiro. Ati icyo nicyo cya mbere rwose. Ati kandi aho niho twahoze duhagaze kuva na mbere, haba ku by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iby'Uburusiya na Ukraine cyangwa ibya Israel na Palestine. Ati wakubwira ese uwakubwira wese kugira icyo uvuga mu izina ry'Ubuhinde ku makimbirane ayo ari yo yose, ni uko wavuga uti muhagarike imirwano. Avuga ko uko byagenda kose igihugu cye kidashyigikiye ko niba hari ibibazo bya politiki byakemurwa binyuze mu mirwano, ahubwo hari n'ubwo usanga rwose hari abijanditse mu bikorwa by'iterabwoba byo kwica abaturage b'inzirakarengane, avuga ko atari ko ibibazo bikwiye gukemurwa. Ati nta kintu cyaha ishingiro gufata intwaro ukajya gutera ubwoba abaturage b'inzirakarengane. Niba ufite ubushobozi tangiza intambara. Ati uze turwane mu buryo bwiza tubikemure, naho kugenda hirya no hino wica abaturage kugira ngo ibyifuzo byawe bya politiki bigerweho, ati ni ikintu ducaho umurongo. Mu bihe bitandukanye rero ihuriro AFC/M23 ryagiye rigaragaza ko rihangayikishijwe cyane n'ibikorwa by'ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo ndetse n'iterabwoba wa FDLR birimo byo kwica abaturage b'inzirakarengane by'umwihariko abavuga ikinyarwanda, byagiye bigaragara mu duce twinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, hanyuma ku kibuga cy'imirwano ingabo za Kongo ngo zateye yego mu ijoro ryo kuwa gatanu shyira gatandatu, yego mu bice bitandukanye by'umurenge byagenze bite rero, bahakubitiwe nta kindi cyabaye inzego niho bakubitiwe cyane, kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC yego babyutse bagaba ibitero bikomeye cyane mu biraro by'inka z'abanyamurenge. Ibi biraro byose ndakubwira ko biri gucungirwa umutekano n'intare za Sarambwe ndetse na twirwanaho nyuma yuko bamenye ko FARDC ndetse na FDNB bashaka kwibiza inka. Rero ni amakuru atugeraho kugeza ubu ngo aravuga ko ibi bitero byagabwe ku isaha yo muri Minembwe, ku isaha ya Minembwe na Bukavu mu rukerera nyine rushyira ku itariki 14. Nk'uko ari amakuru aturuka muri ruce aravuga ko FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi FDNB n'Abazalendo bagabye ibitero bikaze cyane mu macumbi y'inka z'abanyamurenge. Amakuru aravuga ko rero bahakubitiwe mu buryo buremereye cyane, kuko M23 ngo yari biteguye nyuma yo kumenya ibitero bikomeye cyane bari bari gutegurira muri Rugezi. Yego, amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko M23 na twirwaneho ngo aribo bari kugenzura ibice byose bya Minembwe. Ati kandi umwanzi twamwigijeyo kabisa. Amakuru arakomeza avuga ko abateye baturutse ahitwa kwa Mulima, hari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi ndetse n'Abazalendo. Yego, iki gitero rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC bagabye kuri uriya munsi, yego, bivuga ko bahakubitiwe mu buryo buremereye cyane, kuko gusa ntabwo byanganya nuko bahakubitiwe Rugezi ngo haguye benshi cyane. Aha rero imurenge ngo bahakubitiwe, ariko hasize abasirikare benshi b'u Burundi ngo aribo bahaguye. Biranavuga ko kandi amakuru kugeza ubu ngubu ahari nuko ibi bitero nubwo babiteye baturutse muri ibi bice byo kwa Mulima, ariko hari n'andi makuru avuga ko bateye baturutse mu Bibogobogo berekeza mu Minembwe kuhatera, ariko biranga bibi by'ubusa M23 basubiza inyuma. Nabwira abadiye kuva rero kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo M23 yongeye kuhangana n'ibitero bikaze. Hano Rugezi igenda ibisubiza inyuma n'ibitero byagabwe mu duce twinshi tw'iki gice, gusa byarangiye twirwanaho na M23 n'undi babisubije inyuma. Uruva ibi kubera hano n'ubundi ni nk'ikinamico, twirwaneho na M23 icyo bari gukora ni defense, ni self defense, kurinda abaturage mu gihe bugarije. So gusa ntabwo coalition iri kure, ahangaha biragaragara ko biza gukomeza gukomera cyane. Yego, hanyuma indi mirwano iravuga muri Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Urumva, ariko Rucuro hongeye kubaho kurasana. Ko numva bitoroshye. Habaye ibikorwa byo kurasa, gusa byabaye gufata 12 ubwo iminsi 3 irihiritse barwana. Bararasanye, urumva. Yego, M23 ngo yarashe ku birindiro bya FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC
hano mu ishyamba rya parike y'igihugu ya Virunga hafi ya Tongo neza na hano bambona Kagando. Bikavugwa ko nk'uko amakuru atangwa n'abaturage baho abivuga ngo ibisasu byaraswaga byaguye mu bice bya Kidodi, Kasari, Kagando no mu nkengero za Kirumba ya Bambo, aho hari ibirindiro bikomeye bya Wazalendo ndetse na FDLR aba bicanyi. Guhera mu saa 10 z'igitondo kuva kuri iyo tariki nyine nibwo hatangiye kumvikana icyitwa makompora kabisa. Ibisasu bya rutura ngo nibwo byatangiye kuraswa bivuye ahitwa Kahunga, umudugudu uri hafi ibirometero 15 uvuye mu mujyi rwagati wa Kiwanja. Yego muri ibyo bikorwa bya gisirikare rero amajwi y'ibiturika yumvikanaga cyane muri ako gace ka parike ya Virunga, bigatera ko ibikorwa by'ubuhinzi bihagarara. Abahinzi benshi bo muri ibi bice rwose ngo bahisemo kuguma hafi y'imiryango yabo kubera impungenge z'umutekano. Ntabwo ugeze bajya guhinga ngo barebe ikizababesha hejo kubera impungenge z'umutekano, nk'uko umwe mu batuye Tongo yabidutangarije. Nibyo ngibyo aha ni muri teritwari ya Rucuru. Indi nkuru iri kuvugwa ntaramenya neza ngo byagenze bite, nuko ngo yamaze gupfa rwose uyu General Rukumeta yapfiriye mu Burundi. Ngo yarashwe mu mirwano yabereye i Kageregere hashize ibyumweru 4. Yapfiriye mu bitaro byo mu Burundi, ngazashyingurwa Uvira ku wa 2. Rukemata? Yego. Urumva harya uramuzi Rukemata? Muzi cyane Rukemata. Ni bwoko cy'ingu ni Muzalendo. Rukemata no Muzalendo. Noneho rero indi nkuru iri kuvugwa iraturuka Kisangani. Urumva ngo kubera ikibazo gikomeye cy'umutekano muke Kisangani, abaturage bahisemo kwihanira mu gihe cy'amasaha 48 gusa. Abasore 3 bakekwaho ubujura ngo barishwe banatwikwa mu mihana ya Makiso ndetse na Mangobo. Urumva kuwa mbere nibwo ibi bintu byabaye. Yego. Urumva uwa mbere yishwe mu gitondo cyo kwa 5 deja tariki 14 Kamena mu mudugudu wa Matete muri komine ya Mangobo. Polisi yagerageje rero ngo gutabara, ariko isanga umurambo w'uwo musore uri mu muriro mwinshi. Umurambo rero nyuma waje gutwarwa n'ubuyobozi bw'iyo komine nyuma y'uko abashinzwe ubutabera bahageze bagakora raporo ku isaha ya 2:30 z'igitondo z'ijoro. Umurambo barera y'uwo munsi. Undi musore yishwe muri komine ya Makiso imbere y'ishuri rya Nepoko. Uwo nawe yashinjwaga kwiba telefone. Mu kanya hako guhumbya yakubiswe kugeza apfuye, hanyuma umurambo we ushyirwa mu muriro mwinshi. Polisi yagerageje gutabara ikoresheje ibyuka biryana mu maso mu rwego rwo gutatanya abaturage bari bateraniye aho ngaho. Mu gitondo cyo kwa 6 naho ibintu byakomeje uko nguko. Undi musore nawe wundi ushinjwa ubujura yishwe mu gace ka Block Cabine mu mudugudu wa Lumbulumbu. Bivugwa na hani Kisangani naho bivugwa ko abasore bagera ku 9 bamaze kwicwa bazira ubujura mu gihe cy'iminsi 12 gusa mu duce twa Makiso, Mangobo ndetse na Kabondo. Umuyobozi mushya wa polisi wageze Kisangani kuwa 4 yasezeranyije ko agiye guhindura copo akarere k'amahoro. Ariko kandi mu gihe cy'iyo mvugo inzu nyinshi zakomeje kwibasirwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro muri komine ya Kisangani. Rumva ahazwi ku muhanda wa Lowau kuri wa 6 tariki 14 Gicurasi 14 Kamena 2025. Yitwa Apotre ngo twanyarukira mu gihugu cy'u Burundi tunanyarukira hanze ya Afrika. Apotre Mbayahaga yasabye rero abarundi guteranya cyangwa bagakomaza bakagurira igisirikare cy'u Burundi FDNB Sukhoi 57. Uyu Apotre Isidore Mbayahaga asigaye ari kwibere rya leta y'u Burundi. Yasabye rero abaturage b'iki gihugu guteranya bakagurira igisirikare cy'u Burundi FDNB indege y'intambara ya Sukhoi 57. Uyu muvugabutumwa yabigarutseho rero mu kiganiro cyo kugirana n'umwe mu miyoboro ya YouTube ikorera hariya mu Burundi. Muri iki kiganiro yabajijwe kuba mu minsi ya vuba umutwe wa M23 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo waragabye ibitero, ngo wagaba ibitero ushobora kugaba ibitero ku Burundi ati bidatinze. Avuga ko rero ngo ntacyo uyu mutwe ngo ushobora gutwara iki gihugu.
yego. Uyu rero Mbayahaga yakomeje asaba rero abaturage b'u Burundi guha intwererano igisirikare cy'u Burundi FDNB kugura indege ya Sukhoi 57 cyangwa 27 57 Sukhoi Su 57 kabisa. Yego yabafasha rero guhangana n'umwanzi igihe cyose baba batewe. Buriya rero u Burundi twese ngo tugiye hamwe buriya ngo buri rugo rukajya rutanga byibuze amafaranga y'amarundi 10,000 cyangwa 20,000 by'amarundi ati twatwerera igisirikare cyacu kikaba cyaguriza indege z'intambara za Sukhoi 57 zizajya zicunga imbibi zacu ubwo ni umupaka. Yego. Indege rero hano rwose ari kumpamagara niba ari drone. Okay, ndaje nguhamagare. Komeye cyane rero kugeza ubu ngubu nta gihugu na kimwe kitari Uburusiya ku isi gitunze izi ndege, nubwo ibihugu nk'Ubuhinde, Algeria bivugwa mu bifite gahunda yo kugura izi ndege. Bivugwa ko rero igiciro cyazo kiri hagati y'amadolari miliyoni 8 izi ndege bazazifashisha mu biki? 110. Magingo yanga nyine izi ndege ngo bazazifasha kurinda imipaka no kurinda M23 kugira ngo itinjira mu Burundi. Yego. Uyu Mbayahaga kandi yagize ati ndi gutekereza ko Burundi bwagura izi ndege mu gihe nyine iki gihugu gisanzwe kitari gitunze zino ndege kugira ngo babashe kujya bahangana n'umwanzi igihe cyose. Okay. Noneho rero tunyarukire muri Iran. Bimeze biteye mu gihugu cya Iran? Ibintu ko byakomeye. Ngo Iran yarashe kuri Israel imvura ya za misile zirasa kure. Yego, magingo yanga byaba rero mu ijoro ryakeye aho barashe misile nyundi nyinshi kuri Israel mu rwego rwo kwihimura ku bitero karahabutaka iki gihugu cyayigabyeho mu rukerera rw'ejo ku wa gatanu. Ibi bitero bya Israel byashingwe bikomeye cyane kuko usibye gusenya ibikorwa remezo byayo yifashishaga mu gutunganya intwaro kirimbuzi, byaniciwemo abenshi mu bari abayobozi b'igisirikare cyayo ndetse n'abahanga benshi muri siyanse. Ambasaderi rero ya Iran mu muryango w'abibumbye yatangaje ko abantu 78 aribo bishwe, abarirwa muri 320 barakomereka. Mu kwihimura rero ku mugoroba, Iran yarashe misile nyinshi ziraswa na ballistic missile mu bice bitandukanye bya Israel. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga ibisasu byinshi bya Iran. Urumva biraswa cyane. Ibi bisasu rero byarashwe mu byiciro bitandukanye, biza no gukurikira n'ibindi bitero bya drone z'ubwiyahuzi Iran yagabye kuri Israel. Rero magingo yangaya kugeza ubu ngubu biragoye kumenya cyane ibijyanye n'ibi bitero bya Iran uko bingana, kuko byari ibitero biri kunyanyagira nk'imvura. Biragoye kumenya ibyo ari byo. Cyakora amakuru y'ibanze arerekana ko Israel abanya-Israel 40 barimo 2 bakomeretse, ngo bari no kwitabwaho n'abaganga nyuma rero yo gukomeretswa n'ibi bitero bikomeye cyane. Ariko si ibyo gusa, kuko magingo yangaya Israel nayo yasa nk'iyihimura. Habayeho kwihimura gukomeye cyane. Abayobozi mu gisirikare cya Israel bakaba 20 nibo amakuru avuga ko rwose Israel yice mu bitero yagabye kuri kiriya gihugu. Gusa byabaye kuwa gatanu. Ibi ngibi ni bitero Israel yagabye ikoresheje indege z'intambara zibarirwa muri 200 zirimo izigezweho zo mu bwoko bwa F-35. Kuri ubu rero Iran yemeza ko byibura 3 ba mbere mu bari bakuriye igisirikare cyayo biciwe muri biriya bitero kabisa, bamaze kwasiga ubuzima. Ambasaderi w'iki gihugu mu muryango w'abibumbye kuwa gatanu yatangaje ko abantu 78 aribo biciwe muri biriya bitero Israel ivuga ko yakoze igamije gusenya ahatunganyirizwa intwaro kirimbuzi muri Iran, mu gihe ababarirwa muri 320 bakomerekejwe nabyo. Bwana Nsanzimfura, tugara ku musozo, ndagira ngo nkumenyire ko mu bishwe usibye kuba harimo abasirikare bakomeye, hanarimo abahanga benshi muri siyansi ndetse n'abanyapolitike cyane. Yego, aba barimo Major General Mohammad Bagheri, wari umugaba w'ingabo za Iran zirwanira ku butaka, akanaba uwa kabiri ufite ijambo rikomeye mu gisirikare cya kiriya gihugu nyuma ya Ayatollah Ali Khamenei usanzwe ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Hari n'uwitwa rero Bagheri. Yego, kuwa gatanu nawe yahise
asimburwa na Major General Abdurrahman Musavi. yego. Abandi rero ni General Hossein Salami, wari umuyobozi w'ishami ry'igisirikare cya Iran kizwi nka ni Islamic Revolutionary Guard Corps, mu busanzwe rifatwa nk'igisirikare cy'ibanze cya kiriya gihugu. Uyu yasimbuwe na Generali Muhammad Pakpur. Yego. Rero uwa gatatu wa Israel uwo Israel yivuganye ni Generali Gromani Rashidi, wari umugaba w'ikirenga wungirije w'ingabo za Iran, witwa ngo ni Gromani Rashid. Yego. Hari kandi n'uwitwa General Amir al-Hajizden, yego, wari ukuriye ishami ry'ingabo za Iran zirwanira mu kirere, ndetse n'uwitwa Goraman Rashidi. Goramari kabisa, uyu wari umuyobozi w'icyicaro gikuru cy'ingabo za Iran cya Katam al-Anbiya, yego, cyahurizwagamo ibikorwa by'ingabo za kiriya gihugu. Usibye rero bariya abajenerali Iran yanapfushije uwitwa Al-Samkahan. Uyu rero yari umunyapolitike umwizerwa cyane wa Ayatollah Khamenei. Yego. Akaba kandi ari nawe wari uyoboye ibiganiro byerekeye guhagarika gukora intwaro kirimbuzi Irani yari imaze iminsi igirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes. Hanyuma mu bahanga rero harimo Fereydon Abbas, wabaye umuyobozi w'ikigo cya Iran gishinzwe ingufu kirimbuzi hagati ya 2011 ndetse na 2013, mbere yo kuba umudepite hagati ya 2020 na 2024. Yego. Abandi rero harimo Mohamed Mehdi, yego, Tehranchi, wari umuyobozi wa kaminuza ya Azadi Tehran, n'uwitwa Abdulhamidu Bonmashur, ngo yitwa ngo ni Abdulhamid Minusher Hadat. Uyu wari ukuriye nka data kwihagatu mwita Minushehir. Yego. Uyu nguyu ngo ni Minushehir. Yego. Abdurrahman Minushehir. Yego. Uyu wari ukuriye ibijyanye no gukora intwaro kirimbuzi muri kaminuza ya Shahil Beheshti. Yes. Ahmad Raza Zorfagari wigishaga ibijyanye no gukora intwaro kirimbuzi muri kaminuza, ndetse na Amir Hossein Feki nawe wakoraga imirimo nk'iyo muri iriya kaminuza. Amazina y'aba bantu nyaboneka bisa bajya batugurira akafanta cyane, twinjire tugasoma kugira ngo aya mazina yakumaramo umwuka cyane. Ubwo rero bakeneye ko tukomeza kubakurikiranira ibijyanye n'amakuru yo kuvuga mu gihugu cya Iran ndetse na Israel, iyi ntambara ya Iran na Israel turaza gutegura momo cyane. Yes, reka ngushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura. Akoze cyane Bwana Fogikaye Nomura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo kuri Muyoboro nakagaruka.